Učimo se primorsko. Lejtra. Sploh ne vem, kaj. Lojtra? Ja. Živijo, sem Neva Boškin in sem na Hit Radio Antena. Neva Barbie te je nominirala. Ja. Omenila je tudi, da je to njen plan, da se dobita pa na pijači. Ker sem videla, ker je rekla, Neva, pridi na kavo, se rekla, končno. Mislim, da je rekel, Neva, pridi na kafe, ano? Ne, rekla, Neva, pridi. Jaz Neva pridi. Jaz sem ful vesel, da si prišla. Mene je pa ful žal, da moram iti, ker grem snemat gverilski cover. Ni problem. Sem pa najdu zamenjavo. O, bravo. Ful fenica, tako da Lara, a boš lahko prevzela, prosim, presedi se. Živijo, Lara. Jaz sem živčen, ste živčen. Tema si Neva presedi, pet ti sem, te boš zdaj spraševala in tako je. In menjava pozicij. Zakaj si se odločila za nov kanal Nevin Life? V bistvu zato, ker jaz sem prejemala toliko prošenj, da bi posnela in ta challenge, in ta izziv. Jaz ne morem zdaj biti dejansko nesramna in dajati na beauty kanal take videe, ne? Ker dejansko ljudje so se naročili na moj kanal zato, da bojo gledali lepotne videe, ne pa challenge. So se rekali, edino pravilno je, da naredim nov kanal in tam bo vse samo lepota, ne? Je že taj cimet na žlice. Čeprav cimet je dober, pa ne. Ampak ne na žlice. Kaj te motivira, da snimaš? Ne vem, lastno zadovoljstvo. Zdaj, da bomo rekli, da je od YouTubea sam ne grozen zaslužek, da bi rekel, da bi denar motiviral, definitivno. Pozabi. Ok, pod vprašanje, kako postanem zelo popularen in zelo bogat YouTuber. Tako kot ti. Ok, prvo, jaz nisem bogat YouTuber. To je moj mož. Drugače pa, čim bolj smotan video posnameš, tem bolj uspešen si. Ok. Dejansko. Nadaljuj z vprašanji. Nimam jih več. Še eno stvar, ki jo pa uradno moramo narediti, koga mi naj gostimo naslednjič. Torej, nominirala bi Barbie in Matica, ampak sta že bila, ne? Itak. Tako da jaz nominiram Lano, Lana Špital, Lana, moreš priti sem. Lana...